gariye nkoko gareba bokuba akafere bibitu angwa yagaraho na rwa rutindo orwabe rwafire ahagati yitu na Ruhanga kandi yabasa kutukora je mbwenu katwakire Gideon Senyomo na Reverend Bobs hano muri haro bija kongera kutweshoboreraho nagwanyuma turebe kisibo nije ningati je nturuganka hintukankahi and what should we expect Gideon Mnonga chalte na Bob na na mtorokati murire muta amazina Nsenyomo Gideon koko agamba turi akashozi ruharo nugo mazima tuwabura turi akashozi ruharo a cathedral nyine the very venerable Reverend Canon Nathan Bobs message ogunuwe din wa St James Ruharo nyenda tumwakira aje tugamba wagamba ashonga yorutindo okufa no kuzoka komujuni kangambe bikiye omurisa atumwakire aturamuse na mnongi yo muri wa TV West onje kumanya ubu twetegurecho cha Pasika ni bintu cyoshe mkwani tukora bitu twetwaze tuta okwika akirecho icyo cyo tugambaho ni sabit erukwijira. Good morning to Live at TV West. Hallelujah hallelujah. Gideon munywani wanje kana mutabana wanje nishemerwa munongo mu ryakasheshe okunyakira kandi okugamba amagaraga Kristo nyo muntu twagamba ngungamba ari Yesu aba yakwata amagara ganje nabwo icyo amagaraga Yesu okuyanjirire nimbara musya nimbakunda aka Yesu akankorecho yampereza umwuga gwo kugamba ahamagara ganje kandi okugamba amagaraga Yesu akanyihahare Gideon nka mweno atinza ko ho kace kujangu hariho izoba rumwe obona nyomarwa gakanto muntabo omukina nkagwamo yibandoko konka Yesu ubwo unaza kubagambira ho mberebi ebye kisibone kiza kwa no yanyihereyo nyomu kureba nyondi yankararo muntabo nafu naho konka Ruhanga yanyihayo hati nanstabanye n'abanyiginyi nyo kunkureba nka Gideon ryaha oryo mbyoma nkebi nyo poro nyino kusemerwa kandi sheka kandi shemerwa nabwe cyo Yesu Kristo ebero makumyana ariyo nabihendera ariyo muihamba nacho mwasitani konka Yesu Kristo neja kurgayo ariyo musinguzi amen nambweno ahasandeji eyebirabe na mwenda ni sande ya mataji konka sande ya mataji ni kimanyisa ngo Yesu narwo muihamba no businguzi ahabuka kasingura yayesibya kwe yahabwanje yayisibya kwe ahabwawe ngo kajunwa otunga magaraga tawo nabucyo ariyo nargayo na no businguzi buhango munonga haza sandegere kwija kutandika n'ibiro 30 okushaki mu biro 5 nibagita Holy Week hat Holy Week kiba kugita Holy Week ekatambera koka kandi Gideon Holy Week Yesu nubwo yabona nubwo bamukwata nubwo Petero yamwehakana mwene harimo ibintu bingi ebibi okusotana byari Yesu konka ebyacungwira magaragito ejo niyo Holy Week kujangu Holy Week eje kabaho Yesu yabona ndabantu wa perato nobatera nobacwera macwante nobambamba ebe byona akabera bamu ngunyowe niwe tukacha nabwo icyo Holy Week nekigambo kikuru munonga konka Yesu hatagiye muyihamba ariyo nabona na testing wa stan kanye nakwagama ngo Kristai stan na testing munonga niza tikaho konka Yesu akagisingura akasingura stan nambwena ahasanda abantu eyamataji mwize mwari nchindo abanyakatoliki batorenya mutanga abakristo batore haro abasiramu no sotabona bayiba bagumira mu makagabo kogera boda abantu bitu munonga abasiramu n'abantu bitu nabo cyo buri muntu wena ari kwikiza Kristo ahasande aizire kimwe no kusima Ruhanga abakwa Yesu no musinguzi nabweno Yesu naza kuba nagabura last supper orwakana iba kweta Monday Thursday no yabege kitonje akachereza Petero ubwo yamwihakine arukuza kumwihaka Yuda akachereza Yuda ubwo yamwihakine ato muri imwe harumwe kuza kundebye harwakana namwe tuyine okwirira shayi 10 nkaho mu cathedral tuyine n'abakanisa gani njana na Eklezia okwirira entumwa za Yesu Kristo nubwe Yuda yatorokobwe
yaza kurebya Yesu. Kandi urwa katanu n'umuhanda gw'umusharaba namwe bishop witu Gideon nawe naija ko atwebembire nza kutancha nyamitiyobora UBI ay tuyine za kwaya tuyine bidongo ntwekorera umusharaba namwe mutabe narondo umusharaba gwe agwekorere ninyira kugambira ngo Sandage kandi ninyira kugambira ngo Gideon narimo bampurira n'abakundeba kurunoja ngo Yesu tarazokire nyowe niyo kurustaro nabo cyo Gideon aha kurutaro ejeje yo kurebeje yo rumweji nanakasuzura haro ako kureba nakarigita Yesu kuratarazokire kurukataro nabo cyo oburunji bw'ekanisa oburunji bw'ekereziya oburunji bw'abantu nuburito kugira ngo Yesu akazoka yaragombafu nabo cyo rwa katano obuyabambwa by the way no manyango rwa katano yuma bantu mwabakundeba no manyango rwa katano barwita Good Friday hata muntu woro bambamba nafa nojo to good tukabe tujeta Bad Friday konka tujeta good ahabo kuba Yesu Kristo no ya okubambwa ni tutakweta bambirwa yatuchungura twabamba enkonezi bamutiri nito bene bazitira konka tubazitira Yesu yasingura aha musaraba ebiro bishatu yazoka nabwo echo jeta excuse me nibajeta Good Friday abuka okubaho kwawe okachungurwa Yesu Kristo yatuchungura nawe cyo tugende kimwa UBI ahamwena na nyamutiyobora tutandikiraho ntujya kwenderera mbishayi oba boma oba kacheka konka nza kushibagambira konka rahanga ntwenda kubagambira ngo bishop naza kubayebembira umusharaba Bishop Sheldon hariho DSC hariho abantu twena nja kubatugya nyamutiyobora Gideon nyenda kugambira Yesu kuratarafire akazoka kurahatari hudini nabo kimwe ece kisibo mu kitware kikuru munonga muzunwe mwetise byanyu mugarakane n'abantu abakwangana mukwatana umungaro abantu abinite mugira ubusingi mukundane omuto wabugana umuhereza kukurya omuntu arasanga umwana we arikubi omujweke ebyo byona nibiretera hanga kushemerwa konka ranga takwenda buryarya rahanga naenda ngutwetise byitu tukundane nko kuija namuna hayira kachaya ikase nzakanywa hamwe abo ko Yesu naenda nguturya hamwe naenda ngutunywe hamwe naenda ngutuganire hamwe nabwo cyo rahanga asimu munonga abwe kanisa na asimu munonga abwe kereziya asimu munonga abwe bebembezi bitu abakuturabye muri yejo mukama asimu Umwachivu wese na mnunga asa kutegeta yejesha amazina nisenyomo Gideon to live akashozera haro twine the very venerable Reverend Canon Nathan Bobs Mr. Ogunwe Dean wa St. James Cathedral kanwe nkeso mureberezo wankole associate professor yatari akashozera haro nwe akuma cathedral nwe to atungo mushakutaisa akasheshikerizo batwe tonja gamba akiro cha Pascal terhari ni sabitero kwija first week ejo harimo ibindi yabigamba twine mu the holy week, it's called the holy week na munga no kureba ngo echechi twakiza wagamasho yo musharaba abantu bengi batekateka ngo musharaba n'iki kiba bakwise umusharaba ngugo yebare omuntu okwekorera umusharaba gwawe no kumanya kibi cyawe kikakuremera nugo musharaba woremerirwe kibi no kitura hansi kandi umusharaba Yesu ayibambambire njibansa kabambwa n'ibyitu byona umusharaba gwe nugwa identify kugira ngo Yesu akaza mwena ebitwakwe tuferiremu bikaza musharaba hata umusharaba ogu gatuchungura hata umusharaba nuguchungura umusharaba wagureba nuguchungura nabo cyo Yesu Kristo wareba bambirwe obeno manyangwe bibya ubyona obusasi bwo bwona akabwekorra yabutamusharaba nawe umusharaba tukwekorra kiti obundo ukekorra ko umusharaba iwe yekorre kibicha ukikuremere ukitura hansi nuko kwitisa kandi abantu bingi nyina kugambira ngo ntsobye omugamba omukuteka numukora hari umuntu akubasa kuteka akakwanga ukamureba konka wakwangiri omunda konka ukareba ubona kusekera naje ugu n'umusharaba nabo cyo ntwena tuihe yako akantaka kugira ngo nyowe nishereka ki hatogo musharaba kwekorera umusharaba ntibanza gutekorera umusharaba yindi twekorere kibi kiture Yesu Kristo abambwe nacyo aha musharaba yiwukire kandi ugira ubusingi nicyo kigomo cyo musharaba twaza kuzo mu weekend kwera okuja kuza Pascal
umukristayo ashemerwa atanaraja guzata mwene okushemerwa uko mukristayo ko arashemerwemo no kugira ngo ogire businge na mugenzi wawe uko niko kushemerwa kukirayo ogire cyo wakwata urebe umuntu atakine ucyuhereze uko niko kushemerwa ko mukristayo okushemerwa tukunywa marwa okushemerwa tukunywa za chai okushemerwa tukwerira we no kureba ogo shobirwe iwe cyoyine okashayinga nawe kandi nabagira ngo engaro zihereza nizo zakira nabo cyo rahanga tugirira imbabazi umuntu wanohereza rahanga nawe nakuhereza kana akwabingi kuko ari abantu abakweta ba maiza mukono gam takurekura rwa kwa ine interukumirwa kuba ine bindi bukushe takurekura abantu ba maiza haza abantu abo rahanga nabagenda hukuki wabo ine bintu hereza rahanga hereza abantu abakwa bashubirwa hazo actually ekisibo nkimanje namwe n'abasiramu baragira muri Ramadan atubo namwe bine nanka prayers zabo harimo kibakweta alms giving zaka nibaha munonga abasiramu hata okuhereza ni part and parcel icyo kugira ngo n'ikintu amagara g'omuntu omuntu okwera okahereza omuntu ekintu nicyo kikumanyisa icyo kisibo wawe tarire ebyo tari obihereze nanka rero tunarya utarawo cyo birya nga orondeze tose nanka ebyo tarya bihwere nanka bihwere nsoberwa bihwere abantu people with disability mwana rebe ngo wera abantu batakwehwera ahwa mukama bagirira imbabazi amina brief na mnonga twatunje mu gishana mnonga yo muri bwa TVS na mnonga yo mu kristayo ndeka batereze ka program na mnonga kurugati ya ukikaciro kiriya na mnonga yiwe chweri yo mu kristayo akwasa kwija kushabira ha kashozi ruharo umanye oje shazingai oje okutwazota programu okurugahati okushira kimwe ahasande omwabaziyo ogumozo mu kanisa burusha 11 ozo mu kanisa kandi ahasande nakugira ngo nekiro kikuru ekibakweta trial mwene okufutaha nekitinisa omuri Yerusalemu rahanga Yesu nabatembere endogoya etakatembwa hoga bite kikwatira hari nawe nisande ya mataji nemanyisa ngo rahanga yasingura yargo mu ihamba hatariyo nata nekitinisa omu Yerusalemu konka kandi kinde kikunsasa ngo akasanga abantu yarebe imitima yabe tarije etakumwa no manyaba omuntu no murebe ruguru konko mundomo na babanta bene bamwarire enkindu nubagera nubo bamwe abahindukire kandi bakamwita naco muntu waba no nywana omuntu ni umwegendeserezo gumurebe kwa kutwaza abantu abingi abakugira ngo nikukunda oyetu arohokake ago muntu konka kandi we Yesu abantu bamwakiri n'enkindu nachi asandeje ejo program ya mataji na ataho mu kitinisa chamana munonga atembere ndogo yetakatembwe hoga abantu nabarire enkindo ebyenda yabo nibamwakira konko muri yabo yaje atkaninde mu abantu b'imitima etaterire kandi ko bakabarumu bamwakira yasanga abantu baguzo mu hekaru yabijumuka mwene okuzumuka ebintu mu hekaru ebene baguza ngo nkibanyise bibyitu Yesu akiza kuzumuka bibyitu kubizumuka kubiyamo ngo hekaru yarahanga eterere haza hekaru yarahanga Gideon ombergwa nombergwanda niyo hekaru yarahanga na inango ibintu yona bibeje kandi kutandukana Monday Tuesday Wednesday burushaha 11 ntubantu twetegereza Yesu ahakoraba owakayafa owaperato denar wakana na Sunday na Monday Thursday Holy Communion no yagabura cyaciro ya muheru omucenge cyeruguru upper room yagabura cyaciro ya muheru orwa katano no Good Friday obu yabambwa oguno muhanda go musharabo gunagambawo zakutancyanya mutiyobora Bishop Witna za kwa twebembere Bishop Sheldon Witna za kwa twebembere na ba DS kanoni abasa nabona nabaza kwa barya derbona tuizo mutawuni nzakureta aza bus park nzakureta tatitwe haza tugende twetorere tawunejo
ntujya kwenderera kacheka ninga ekishayi bundo nka boma ahitora henderera hona rero tugaruke yo rero Saturday no kwetebekanisa dera ahasande biro bitano mugorre mumanye ngo Yesu azokiri akazoko mubafo abazigo yabasingura hati mbwena urire nategeka na nebindi ebyo yongerereho ni uryo mukristayo nawe cyakazoka ahasande abantu mwena bimazona kasido twagitebekanise ensi yona yabireje umuhanda gwa harugurije mwije sabe hazarhanga asinguri eshara tukugaruka mu studio tugumza na program simuka twakusima twakwebaza munywani witu Yesu oro muhango kandi oro murungi yabara munonga kutugambira kigambo cyo businguzi ako kasingura nito tyabasinguzi nawe cyo mukama ntukusaba umuyizobere obenito naneje biro byona okusiyobora zo cyasande biro bitano omukwakana ogumoro hanga witu yabana bawe kandi twaturumbere byona ogumeni uwe nkoro kugamba nitwe twakusima twakwebaza iyo Yesu Kristo mukama witu obusinje bwago mukama oburenje kwetegereza ko muntu wera burine mutuma yanyu no bwenje bwanyu bunde n'umwana wa Yesu Kristo mukama witu kandi omucyagoranga tata n'umwana n'umuyero kwera gumeni imune byanyu nabanyu gureke kubargaho omuzari rya tateitwe neryo mwana neryo muyero kwera amina ebigambo nibyo abakire tukayongeraho ebikuru wenera TV West Kasheshe shamshanju agihangwe shayibiraga cyenjire nasiganise nyumo Gideon aho murembo rambara kangaro mu studio tuguzera program ya simuka babare mnonga Gideon Senyomo okuturetera omuntu ori kugamba je ari kubasa kutufurira yatugaruje amani kandi ngo azokire ategeka n'abantu be abo yacungwire n'intekateka ngo Venerable Reverend Bobs nategeka na ruhanga we abo ko kyatebya story yahu yarugire na hatahari n'ekitino se cyine mazima noreba ngo Yesu akamufera kandi yazoka yamucungura mbibe yabeirine kandi hatahari nategeka na Yesu we nitwe ngago nitwe iturugire tohangu hiyo muntu yatebya ureba bukuru kandi ari muto konka byona ntubyegekerera mukama wa Yesu Kristo kandi nsitekateka ngo niko karembeserezo akutwineho nturi cyo butunje charity nyenerake kasangaki kandi umyano witunoje kutwikiriza tukutwareho no makuru gamagariyo nkagendo misho mwihanga ahabo kuba nabyo nibikuru ntureba hacaye ikitu echa nyacharra mapa kagama unwisha korara bacikora beit turebere abari omushoborozi nabari kumanya kubiri kugenda bari kushitama mu ruciko rwo kubasa korewe ebyihanga ukubikutambura mukwatenana ebyenkuto nebindi ababebembirwe Dani Chumosho nka member wa parliament okuruga umurkazo abukano bari kwebembere bya PIDA kandi bari kurebe kwatena works zihanga afuturebire bamwe ba members ba parliament okuruga mu cweka cya burenge rwizoba abaramu Nathan Itungo hamwe na Mwijuke Francis bari kugira ngo ekitongore ekehire ningashe kikwenda kutongozebwa kombeke cyayiti cyanya charra ngo kiri kumanywa kiri kushangwa nabajango bari hihi nambara kongati bakumaninga hi ngo bine kitongore ekitwire nkikoremi emirimo nkeji ekibino buzare nacho natya kitaka koraga anything aho mwihanga so it is too much questionable kumanya abantu bo bahi ngo habeho kucondoza omuntu takashanga turiyo ntitoza na nabagwibire deka ngambe bice ebinji nibo barabigambe katwakira makoraga Kishengero aka physical infrastructure akarukwebemberwa Dan Chumosho kabugina abahangu kurwa ministry ya PIDA bebembirwe Minister General Katumba Wamara okushobora hambera yengudo omwihanga omurushitamoru abanyishengero abarumwitungo Nathan na Mwijuke Francis borekero kwetombwitwa ahabwa B7 company yahirwe mpatane yo kombeke cyayi cyanya cyara omurimba city abantu bajyangu company giteka bahoga n'abari kujebembera tubashoborokirwe niko kushaba nshongeji okuchondozwa. When you check this company that you are giving the contract to work on Nyachara,
the information which is available, which you can get. Number one, this company is just related to Base 7 International. Number two, the information is saying that the operations of the company are in Nyachara. And when you go to Nyachara, there is nothing like operations. They are even saying that it is near Mbarara. They don't even know that they are in Mbarara. When you check the directors of this company, one of the directors is a Ray Cannon, and I don't know how many Ray Cannons are here. It's just a Ray Cannon, no name. So, as my colleague here was suggesting, you need to carry out a due diligence on this company. If you check on the registration of this company, it was registered in 2024. The location is in Nyachara. So, Honourable Minister, I know the assignment has been given to the Prime Minister, and I normally respect the Prime Minister. I don't want to raise these issues on the floor Parliament, but can you help us and do some due diligence on this company? Tubine experience yo kugira ngo bine kibarombekere umunanke mu Uganda ningahe kurekana bagira ngo bino buzare na Base 7 International bino buzare nayo konka Base 7 itself yagera kwenda kombeka teyine kera kozere te kombeka gana ngo na petrol station te kombeka gana ngo na ka kiosking kariyaho rero ngo giruti tuwaza kubahereza chance yo kombeka cyayi kuko mwayembekere cya kuriya nicyo kizibe kitwine na company ejo bichaman wakakiiko aka agire ngo baza kwetegereza enshonga egi bahe report omukakiiko niko kamwe aba KCCA nibenda government kubaha 1.5 trillion okutereza orurembo Kampala tamani menjo mukore nguto abo kubengute nyingi zisisikeire zirimo ebina kandi nenyingi bose bazaragandisa zitakushikira ebishayi byenyonye bimwe byose biri mu program kandi bitakukorwa so ntuza kugezaho tubatera huiraka sendezi kubasika government nezibaha emergency level akakiiko kariyo kacondoza ahankoresa ya sente ombitongore bya government gasha kwa Jimmy Mhumza niyeje mbera uteba kumbekaga na kakioski Mwana tantara chejana za chango ngo bahita naka kioski akabali bombekere tubakakaruzira Aiba kugira ngo bashangwa location aiba koreka they are nowhere ane kitongore kirakoza kozera huguntu kunka stira hatari mu Uganda kiba kugira ngo are related nacho kwa kujota mbwene nyina kakwate na TV West nacho question bo mbweno turiyo ntwebuza are we on the right track or something wrong is already in the process so chongezo nizo kuchondoza tuketegereza but all in all twinamasiko kugira ngo kishayi cyitwe cyanya cyara kisakurara cyakorwa boko mu president yabe natambura rukugambira ihanga arukuronda karuru katwereka ngo kine kuba nchikorwa kandi kikaza ha mutindo gw'amani mnonga katubishabire abo kuba ejini Uganda a full time job to be a Ugandan it is already said on TikTok so anyentarikire kukireba really amazima gabasa kwa ndwigargatyo lake kasanga kiya kiki nanye cyo butunje charity nitokichiria kandi to saba otwikirize to tugenda mu kahumuro kake abo insonge yakaire kandi utarago mu kahumuro sobore kwa tugenda maiso na program simu kwa twine mpapura za makuru tuzikuletere nazo ninsonge zinyamwenge zikwantu hanuraho na mna program simuka na TV West ugumeho taruga Otaferwa mama nuko kusana mukwana agiro misuka naza kuzakuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka ngakire yawasukubana yiwa kandi cyitwe kikoka kandi zukaba kubana arebo mwana we nana izuka umusayibu yagira miso gukurikana asesha abukurika nk'umwana we yagira miso gukurikana kwa kina akora utakake bakandi zukomnyaro wanje mari kujanti activist nihita buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira miso kandi tandika kuri jimonoka izuka kandi izuka ngonoza kwa VJ Rama until when can you hide the truth izuka kandi VJ Rama the fantastic mafras
tora kwantu makane mbera buri kimwe cyono kwa ukoze reba ekibi ukora polisi no gino miso nukaga no njya koreka unotina munyana wanje ngamanti ekitu cyoka ako tino kwa no kafera baketa emazaz guilty Like how these people have helped you. goma activist in that oh emazaz guilty. Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka otaruga mboro na yasa kwanga kwata na basa kwanga kwata. Hello 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 yes hello wasibo tasabo sibirege sabo osibirege amazina gawe ni bakwetoha amazina n'abanyita Kapa Steven no manyo wakuterera ego no arege westini waboria TV no zana kazano chamuka na sente uzima na kazano bakike kwano gamba nazana are you sure? Wewe sure wakazana saheji wenda kungangira aha bazo ngambire kamesaji wakareba banzo checking ho no manya ku checkinga check checking kiza nikajirango echi emitwara 5 kata kurra karuru toine matwenje kana huromo tondizaho na huromo tondizaho noho kuri yarubazwaho ngweno tarindaho terasta bibira 38 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. Nehindira kimwe omushozi no mumpanga empapura z'amakuru nizo twayigaranjuramu nyine New Vision ecojo kine bukede kandi nshikira kundagira ko mushija we no kwaragira ngo mbe ninye nabanza mbwe it is okay tinguza kuhakana. Our paper with the New Vision and Vajant government proposes 500,000 per USE student. What do they propose? Equal Opportunities Commission backs NPA recommendation. Ebebiona no ija kwanja kubyetegereza J. It is proposing 500,000 per USE student. Okay. 500,000 it's them 15,000 per USE student. Mbabazi kushirashikire. But we hope for the best. IGG clears sale of ex-UNRWA staff wealth. Twentuguza turibana Uganda no twarachi ebyo bwiga bya UNRWA ex-UNRWA staff wealth bajangu ebimwe birinke byaguzibwe, but the IGG comes in here to clear everything. Then and Bajanti Umbia Transport government warns against increasing fuel prices. Na byono mabiri mjendo misho mwihanga akasente kayo njiraha majuta so bariyo mbonjera warning. Ask URA Commissioner General how to process tax refunds. Ebyo nabyo babishobora hwaha. Chichwamba compensation of victims' families.
stats abo n'abaferirwe byabona nababo bariyo mbaba compensatinga bero wahamba jangu kitandikire pass O level physics inside when you are following don't miss biology tomorrow or papranor wa the new vision. Iran war, Tehran receives USA plan to end war. Nabyo ndaba bgaranjura mumu ahandi bajanti ebya koti. Murder suspects visited shrine 2 days after Kagezi killing. Tuchubayona nanshonga z'omjenzi Kagezi abamwisire na noktori yo mu mbuga z'amateka berwa hanu busakwano byayongera ahandi. And it is New Vision at 40 ebyizire ne kwara tyo anniversary imyaka 80 New Vision eri ombuhereza ebyemizano bajanti. Salah says bye. This is none other than Mo Salah. He will leave Premier League champions Liverpool at the end of the season. Nabino chakwano shoma mno bireba ahandi. Majant racing cars worth 4 billion Ugandan shillings zirwa nazo baz shoboraho. Sigara over 120 tenders zirwe mu ndomo awo inakasente ga okaringanire no basaka 15 oyihe mwakandi kahango ho osime Uganda obusinjo bweyine. Urupapuro rwa The New Vision rwashirinje 12 kandi rwerizo rwadebe karuti ijakwana rwetunjira kurwa agent wa Vision Group ingasho supermarket ingasha amadoka gaga wanyaga rukuzguza then nabwanyuma obase kumanye birukoga katuyeba urupapuro rwa Bukede kaire ka Bukede nayo emaze kwanira garamu getungira siringiro 10 zonka ezihangeri ya Uganda. In headline, America eyungude ba muntu nsolo jukantu bazarutaro oriyo nugeno maiso. Saudi Arabia ekoze deal ne Trump orutaro rugene maso no baraba bayire ensonga ngwa ngurutaro nso kwemerezibwa ngwe agakero kenne gatuleka ensonga zindi zisobora kweyongerayo yange oyikirize ruriyo naturora TV West amokayirekana biona babukuletire biryombukedde ekero kenne soma oyetegereze. Minister alagidde kampuni z'amafuta ku bei yes okurongo tubatembya mihendo ya mafuta mukaire kano ensonga ezindi zikwanza kwatagana amafuta basobole kwanda bazanuraho abo ico minister nankabirwa ngo abakuru bano abisire bwango basobole kwanda bekara okutema impenda ensonga eguliem kwatagana na mafuta omuyanga area Uganda. Badereva ba taxi baraze plan ebatasa okugobwa mu kibuga buriyo mayira likirire abaturu bagera urufumu ngurule hambwa nurule hamurigi so arabagamire ngwite twantumanya abatembe ibungano basemeri kuruga mu kibuga yizire kwekenga akasanga nawe umazire kwanda mu kaho abaki aba taxi bariyo nabo mbasara amagezi ngo kubarashoboka kusurvivinga na muno kandi odegyo bwiriyo neteke bo munkora okwikara umukibuga umusango gwa kagezi guzemu babakuletira abajulisa bataliba mnabam akandi umukoti soma obyetegereze asindikidwa ruzira rwa kuwamba mwana zino systems zo kwiba abana nuko katera abazire baba masimu nyo mumpereze sente ziti kuno mwana omwine ebyo bamukwasira kamujutu ko mubbi bamutidde musiringi soma oyetegereze ensonga ezo nkoko ziri omurupapuro rwa Bukede kero kino mind yaganyakuru mu study materials zirum mathematics integrated science byona biri Bukede kero kino giyatungire obutakanya bwa mubajje n'ekibiina ekitwala abalamazi bweyongedde soma oyetegereze Bukede akandi ensonga ezo nawe kirekire kero kin engeri gyokendeza mu acid mu lubuto okwewala alsa webale biri kuri kandi mu Bukede n'ojja kusoma obyetegereze. Mohamed Salah bamukuletire akandi kukomezera kubana gomanyi kirungi kuraga ukaruga hakintu abantu nibakyakwenda rundi bakyakorora mu value nawe aragire Liverpool bakuletire buli kintu cyona ekyahangwire akandi babera cyali mutimo ejo yemu hanyuma yobanguzo talibum nabumu bwatungire bakuletene chikaguzo at the end of Bukede
rwakisala yecaye neyegoba mu Liverpool wenyine warangirire dusara umuhambirize akandi ensonga ye nuwari kubanagimanya abakarubwira umutimu egyo niyo season amerera nehwera kandi ebintu najya kuba engaito nazanika narwo mutimu ya Liverpool bobale kuroho no kuturora dara yoke dogero ngo gosane ekero yetungire mu supermarkets mu bookshops ba agents of Vision Group ko turorihanga ne myanya endiyona oyetungire bukedegyo kandi osobole kumanya makuru maingi agarumu agatakwikizeho habwe nsonga eyakaire 49 nizizara omusayi yetu yokubanza akandi tukiriyaha ntitambura niyo mpaka shayishatu ntuje kwantu kuretera omroad aha bwambara city omwami Robert Mugabe Kachebezi Menuma kakache nija kwa natutangaza hanshonga zino zigendo misho omurirembo orwa Mbara City na mnonga ntwenda kwetseba ahariye cyo kujangwa riyo bashenya obuju anendije myanya iba kuteka ngu teshemere kwe ryo murembo orwa Mbara kandi ngwe kombekwa ahatar plan ebyo ntwenda kubitera mutochi turahamwa mwene wabo ryo kore kwenda kwetegereze kiri kubogaho umurode naija kubari yaha okwegambira inshongezo yabatwishire omubwire kiri cyo butungi charity nyine lake kasangaki warga kutwegitaho bitu washanga turi kuzomuka humuro kandi agumene ntotore nsomuka humuro tsakwa ntugaruka na omjenyi wetu program ekiri eya sistemuka so ti coffee kugirenda ncende mwe harimo byo kwesasira harimo byo kwesasira nko kunywa coffee ningo kunywa majani omukazi wona atashimya kunywa majani shana naza kuzara mbe nabo zikanga kurugamu nabo kwantunywera cyo yes so ko kunywa majani nobwo kuba wariye kirisa ebyo byabine kirisa omubiri nigubasa kubishohoza gutabitayizo munda bifawushe cyukweta absorption so noba wabifisa bushe obumwana bumwe twine ekitukweta infections na muno nko mushwija omuntu kakugira mushwija yagira mushwija niguza ku breaking down cells so oshanga yaruzinga ki eshagama obumwana bumwe no basa kugira enjoka ezo tukweta hookworms ezo nani shi enjoka ezo zaburijo zendingwa ezezo nazo nizicompetinga no muntu kugira ngo ekirisa kire cha iron ticyatahamu fyazo nzirinda bunagerenda ubu kwanta kagizire nimba ndiki ata ijuke ngo wana bwo kotakagize konka oine anemia ejo anemia negumizamu atujeta anemia in pregnancy I get you yes right. Tikugira ngo chayijo wagiro inenda nabona basa kubotu irokine so abachara bandi abari kuzo mu mitwe batakurugamu wale barenza ebiro mushanju ori kuzo mu mitwe ningashi ori kujwa munonga nichwani chimanyisa ngunoja ekirengine kitage cyaburije so nacho nichwa kiri kirungi okukicollectinga okukereza wazo omushaho akakutebekanisa utakagizerenda abo kwa wagirenda already eshagameri hansi noza kutunga cyo tukweta anemia in pregnancy yes so ebyo mbyo bere byakwasa kwambikira yes hari kindi kitukweta chronic diseases nk'abantu abine sickle cell nimpamya ngo tujimanya so abantu abari kuzarwa bine sickle cell nabo eshagama yabo neraho kuba broken down so nibatura bine ki anemia so nayagirenda tuza kujangwa ine anemia in pregnancy so nanka okubura shagama tukuza kutegereza ubwo yinenda nikwa kutandikire na kare yes hati mwija mwachikwata mutimwe mbwenu kunagwa hansi that is one side kunkana basa kushanga ndagwa kunkani nyija nchebeza nojo chebeza
kunkwija mwamanya mutanguti nyine shagama omukugirenda kwanjo hati omukyala akakwija kuchebeza hariho ebitu kweta mbwenu program ya buri visit so ko kwija na mbwenu okugira ngu omukazi recommendation negira ngu omukazi ashemeye kuchebeza buri kwezi so immediately yagirenda ashemeye kwikira abashaho so buri kwezi mpaka kwisa myezi mwenda abo kwako kuba noija buri butosha nikija kukwera abashaho kurauka kumanya ekizibe cyakugwera so nitujja kumatuta ngu eshagama ninche omuri wabo tine ubonero nitujja kukora ekitukweta complete blood count CBC ninga full hemogram so ejo testi neija kutuwera kumanya eshagama yawe neyingana ki ni mashine kugichebera tukuja ntugichebeza misho konko of course na nakureba bati nimbasa kuro mutaperukire ari white so umuntu yabaperukire tikwa yaya ni runyankorogwe wakucenga cyo cyenyine okuperuka shuwa aha noreba misho ko na white oreba engaro ni white wamubuza noja nakuja ati nimpura kazenjera kinje so nubaka utakataka gamena yata ho mukirino ko rumubati ngo basa kumure ojeti ubwo mutayine shagama then oyongera okakasa wamara kuchebera ki eshagama then twashangeria hansi yo gucweka munana no bano yitaga kugarurwa mu eshagama ahabwo kuba nichwani chimanyisa ngu omutima uri no gukozesa munonga so anytime rugwasa kufeiringa hatwaza umukujira ngo umutima gwaremererwa gwarema akande bintu hatwaza umubigumire munongo mu bihango cyazo gwenyerera nenda manyo kandi ubwo manyo ine na nenda no mwana ariyo naenda ki naenda ko arabe ko arakuri witachira nitwe program ya SSMK turiyo tutambura mpaka shaishatu bita dakika 5 guys ari mushayiti yo kubanza ntiro cyo butungi charity omuhereza kandi ngo kutwakuraganisa okuba twine omroad ahaborembo rwambarra jetembarra city okubasa kwongera kutukakasa okutushobora okutworekayo okumanya birembe gendo meisho omurembo rwitu orwambarra tukamanya ne virganka hino bizankahiya uko buri chona tutekateka ngo nitsobuka office ye mbwenu tiyatuma mwana yayeshira waza kutwitereza tumwacire abanze yayongera kutoyanjorura no mwe numumanya konka protocol kweri kugira then nagwanyuma tubase kutandikira aho turebe nije ninga tije are we moving forward or it is just distraction ebintu biri aho nibituta aha stand still meya Robert Mugabe Kachebezi twakwakira meya webare sister Charity okunyakira ambehoza TV West kandi n'abareba TV West mwena mukashonshore cyakaka sisimuka n'abaramutsia n'abanyambarira kandi n'abantu bitu baburenge rwizoba nimbajanti murire kurungi nsima mukamo wa busesezaje itwe tukina magara ubu nayikaninga mbera Charity ntubitu ohererekeri yari omukanisa ningo mukiriziya kusima mugamo tingo shaga kanga shangangu I normally see you at all sense injira kureba by the way mbwenu okusima mukama kichere ahabwo kuba ekikuru twina magara ranga turekira magara yego ebyense nibibamu nkebe bingonzi ebirukutera ushona ngo otensi yaza kutabika konka wawe ina magara no kiro ine sente box yesente atariko basa kuziplaningira arwire na oxygen nibajugura na nebyo kurya konka magara nkiba kiri cyangwa munonga mbwe nashimerwa okuba ni mu mukashishaka kandi mwebare munonga okunyeta kuguma kwije hakushobora abantu nitwe twakwakira kandi kinta kumanyaka karova ninye na kopa wani wankopa konka ni yejo Uganda yes mwenti ngwenda kwetoroza garahanga meya mwiyo nyenda kugambira hobwa bitutangarize byatwiho mwoyo byatutama twatina mbwe ntwara mutakutufaho mwizire mwatushenya
kandi ogweje town tujumaziremo emyaka n'emyaka emyaka 30 emyaka 20 nimo tukuriza abana business nibwo butureberire kandi mujamje nemze gukora mutandike nakace ecyango njije kubaho mbwe no buce no butwabutandika nabwo mwatutiriza mwatambika obuseri muri yariki webale bwenu echi nomanya empinduka enkurakurana eri expensive bwo kugireho enkurakurana neba expensive neba costly ntabamwe ibintu ntabamwe kunyigiserezebwa konka kukiri kubaho obumwe n'obumwe omumisho ijaba yekirungi mbe nindeba nimpurira ijo akucyari ngani ndeba munywani wanjye Speed agari ha program ya ne hano okumbereba ebi ombwire bwa tumwine bakaba bitaroho konko bwebembezi kubwizire bwahinduka bwebembezi bi abahoza kioski mbwe n'abantu bariyo baboroga nakireba nagira ntona shi abamwe bible nkebyo byegama ngukubarire bayibwa hati ko nakuza kumbuza umbwe nkamujya ntenju yawe yo kutura mu rwemirinzi eyine plan yes echo chonga because no kimanya ngo kutura umutawuni nkumu ukiri kuba uyine enju eyine approved plan eyine plan echo nacho eriko bwo mukansone approving bakanso nimbaza njo wanyuma kuza ntiyo no submitting bazayo barambra bamanya poroti ya ukwe kwingana barebenje yo kuza kombeka simenti yo kuza kutamu byona hati mbweno reba so ato mweno mwe turi kugira tuti twarebe ki twebwa ngo nitwe hine kitokozi empimbe turyo murisho kandi echo nacho kimanye ngo nubwo jombeke hati nayo bwo jombeke rutine plan konko kimanye ngo mushango gugizere ki umushango guriyo yotabyama na myaka 10 konko manye ngo nobyamo umunju n'umushango so now ekimbe nindebaho mbwenu obwire bukahika we nabandi nangwa nabandi tuwenka nabandi abebembeza ebi bya kontina bwa kioski ubwo nabakagaruko mbwire bwa kajebezi nwaresire bizubaha mbwenu nwari kutumere nabantu kashi ugiyo ngonorebera umuntu wahanze hati nienda kubuza charity nienda abantu tukozese amagezi gaitu okurenga ha turi kurebera hati namazima kajebezi yarika abantu bazi mutabona kashika nindeba na guru bariyo bakeza kontina kajebezi nwastire nabwo nubwo bembeze ubwo akakebeza kashika nindeba moroto ngeno kono jeza huko shaniza naba abandi ahabwe nchikanchi kugambire ninyenda kugambire ibintu bishapi ocumanye ngo embera yensi nation kashika nindeba Kampala nayo kanindeni bakiriza kiosk kanindeni bakiriza bwa kontina kanindebe ndurune shekere nayo Kampala nayo nubwo bembeze ubwo akakebeza kashika nindeba Masinde kashika nindeba Mbare nibashenya kanindeba Jinja kono jeza kweshanizana n'abambare abo izire hati ndiyo ninyebuza okwe nayo eyebiziwe ibyo byona biri obwebembeze ubi nubwo akakebeza kandi kukibireho abamwe bagarika bajya ngo kajebezi yarwomborobi kashi na nabora bakuriya nabo ninyambare giremo so niyenda kushobora abantu cyandeta no kushobora abantu kubamanyise ibintu ibi ngo government na nendembo namazima nitwenda mwabantu namazima konka mucimanye ngutwe no kuturyo umutawu no muturukwingana harimo kacebezi harimo charity harimo ya producer asaf na wari yawo hariho na priv hamwe na nabandi tuturukwingana twena kandi n'umushahozi tuturukwingana konka turiyo tugezaho ukubaho konka mucimanye ngwe cyo kiriyo kikorwa right now nekiragire cyagiriho nka rukumurwe nakagana yes twine kiragiro cha trade order twine kiragiro cha trade licensing act byone biragire biryo mu parliament bikarabo mu parliament yihanga kandi biryo mu constitution yihangire kugira ngo umuntu araze kuba nashubura akekwa nakorora umwanya ugu azeho umwanya ugwaraze mu kwera birinka studio je yiturumu mwe okekwa nokorora ibyoma bya utukekwa no bitaheru aha akan hor kushashura license tu okekwa no shashura no shubura umwanya ogura gazetted ibyo biragira bitwiriwe yatirweho kugira ngo abantu baze mbakorere mu ibyo mpa konka because ahabwa abantu nabantu umwe no bumwe oshanga umuntu yaza hari yakorra oshango nijo yazahari so now abantu batwire baryo mu umumberere kushedio
Nemuka nimwe mwabitireho ngo je menyere gazette di kandi kamugarukire mukabarumba kaba ba Central Market Central Market yes ko turi kwingana nanya umukazi no mahango yakashitama na akashanga we nate mu shikari ibiri ate cyo kubanza cyabyona Central Market eje yo kureba ekombekerwa abantu abake nkaba bari kurgampanda oyine miliyoni 1 2 3 4 zarenga ukashubura bikazamuryango hariya bikarenga uzumarket wa nuba wa graduating actually nambwe necyo cyonka cyeberekere ngo abariye aha Ruremba Road mu Central Market icyo cyonka kimanyisa ngo hati you don't qualify to be in that market bakoriraho bagomba kandi baryo hije abandi mugigahiremwe aba babijodoro hata umukire kwani mu rugaho mukaza umaduka amahango mukazo muzakedi mukakora na za wholesale aka hariya hata baraba mwe banka wholesale so hati na no wikitin sa president je tuka meeting eki kija kita eki kirukuza kutandika abamwe be ni purana bagamba hati nyowe ndi system yeah true ubundi system enkiko zindi kushitamamu abebembeza abandi batayibanje mabasutaza akabayita enkiko za bastemeyers hati nyoni nyende kushitama nanye think so bien tokunukayo so now umuryezo nkiko kubaheze kutaho citizens nkameyors ba cities ba twita bagira ngo nutwenda kutandika okukora operations nkeze zikushaza abamwe bakandi bateka ngo no kubinga vendors okubinga aba barikushubura ubunyanya abakushubura nanka shabiko abarikushubura ki vendors nogwo orukukora ahataruho ubwo wena niba mwita vende now mbene kuba tugambira kandi bagira ngo tutekwa kutandikana nambara nanye nabagira ngo bishi omuza kutandika nambara nyowa katara kanje nangwa bikatandikira no mbyo butari abantu ba complaininga ministry ya complaininga ngu abantu bakabumbikira butare abantu butari bayanga kuzama and indeed akatare nkaka akamasaka abantu bakanga katahamba rya hero akatare nkaka mpanga umurfoto bakanga katahamba akatare nkaka arira bayanga kata itwe turfortunate akatare kitakambara abantu bakakaza muno bari bagiga hiri football I mean ankeje kasese banga katahamba guru bayanga rira yona obutare bayanga babwa bo wima abantu baguma barya hero so bandika abantu bajangu no tukubasa kuombeka government tukubasa kukora obutare buti abantu bakanga kuzamu kandi bakaguma amahanda of course akari muna politics ati tukubasa bamwe abutare bakagombeka ko kanore nabwanja aya manyakanje kaba kace n'urugaho noza aha aho kubasa kufitting now ati ejoshonga bajangu abantu esente za government tizikire kufasyo abantu bazombutarubu tu hakabaho ijo president akamitinga abashuru stewards zo mbururu bwe nyuma ba Kampala aba Kampala bangire kushashura eje babene beta influence bahandike cyandi kuba kimwandike yes within the president mbeni pura bamwe bajya it is not a presidential directive yes it may not be konka it is a cabinet directive hati within the president bamugira ngwitwi emishoro nshashura mingi ntushashura rent ntushashura revenue ntushashura mishoro ya council ntushashura mingi mununga nabwe kandi harabatembeyi abaryamhanda batushara ebintu amaduka gituga ryaho turyaho tushobangirirwe abatembeyi baryamhanda so in the cabinet so atakampire nagura mutembeyi atashashura and indeed na nawo mutabona nuko kibekiri ahampa ubintu ushanga umuntu yazira umuryango gweduka yoriya aruguza ebyo kutekera arukuguza ki aruguza sabuni enyanya yokoro ine duka charte enyanya 3 orukuzenda mushiringira 10 uriya na leta enyanya 10 nazenda mushiringira 10 kandi nyunko orukugura kacelo sticks gahwezo ninjena no waziri so hata abantu kuba complaining bakora a petition a written petition baji mkwasa hati yastama yajarati tukoreki what do we do now because we must protect the interest of the registered business people abokana mutwira nubutu tuyamwemshoro so now mugende mutebekanisa batandikana na Kampala beja nangwa ebe byatandika bejaha nyona yemera Kampala umurchiko nabagira ngo if you cannot organize Kampala first mwamtakwasa kutebekanisa Kampala mukatandikiraho muri Kampala iwe minister wa local government nturukushitama permanent secretary nturukushitama ba ministers bona baryana parliamentary yaha nangwa then mutakaza kwija owitu muno jambara munoza kutebekanisa that will not be a very good
precedence Chronological order. nayanga najango ico cyukubasika bayagira ngo hat Kampala start Kampala biyawa Bayeyera. babahereza 2 months nangwa abantu babyita ibyo kuzana baba 2 months Nuko muzana Kampala mutara yiriko bari muhayiga kutekateka Kampala 2 months bayeyera barwa bata hatandika mbare kuyatandikire abanje bija kutandika ngo tutandiko mukasheshe nabajya ngo yetware town kiraka abantu two turi kubatwariza hata bumwe bukura kacebezi womanyakabata no way because these are people n'abantu bishibwu obutuza kutere induru obaza kugira ngo nyowe ninya na resire ibyo byona ko baza kubita mutu tugera town agents tubakutoro mu divisions zo mu twine mu enforcement abo bona tubaryaho tubariyo no tubari kusoko kashanga umuntu yabitireho twefure nkabayetegereza mbwe natecho ko ayekina ndiyo ni nyenda kwikaho nagira nti tumuri kwikana mbinga abantu tubahereze time kandi kutwaba binga baze time ya 2 weeks 2 weeks kashi 2 weeks zakira 5 days 2 weeks na 5 days bikashana mbwenu kumwayongera kabo kwezi bwa mukana umufa kashi nabwe na kwabo kwezi bwe bikahwa mbwe nabatandikira hate dakikeje nakutwara harburemba road abantu tubari mutu batundamye mu kiosks kandi bari kurebe kiriyo nkiba hati bakirebe nyo mwazi basibire bashenyarwe bikona hacha barwe bikona babi batakure kirikuba umurugazi hacha barugazi babi bat hati imwe abarya bareke kwa biya munece cha manyane CDB no way ekine kiragiro chetawuni Katete mwete bekanise mbe mwashohuye echo kanchi bagambe katete ejo numujimanya baharwe echo numukireba omuruti ejo numujimanya hati bariyo nubirukanga mpaka arina hati tuteka bundi mwaza kubinga barya gato mutawuni ngo bonde bakiraza katete na zanka buremba ababuremba kuza bishop Siwati omuryobwe mubene mwetebeka mube mwagenzera actually ikindi ugamba kwetebekanisa no kuba wargireho kugira ngo bataka kuganzya omukushenye bintu okay barugeho baze mubashoborire nko boryo wecu twabire wecu twayemerera nabajangu kamasho office mu rumo gwawo no kutebekanisa na town kiraka mugende murebi twino butari arana buhanda mwiroko ubwo riyo noza kubingwa abantu baza kutorangaye twino butari akatareka Andrews karahari abaye bari mu kikuto nabwe musimire nshangire hatasigira akaju kamwe karwesiga bugomi kamwe hari yo mu kikuto warga kitindo kamwe konka ndibira abantu bagenzere bagireho bagenzera ndebere kuri yo munanka wanoza kwambuka kwa karema ndebere bya container babishambwire ukwetwa abantu bariyo nibetwara babishambwire and that should be the best practice kumanya ngo ariho mu ruguru rwako tategereza gukakokeza aho mpawo babyihireho ndebere numanya aho bagire ninga bagarutira mu cyaro nkagambe bintu imeta uner kwenda abantu nkabagira ngo one twine Andrews hari akatare akatare Andrews hari akatwireho kakatare mu muntu no Nisho buri yabinjirwe naza kuzo mu Katare ninga byafurirwe no mu Katare bajyango warga otakata abamwe no hurra batwingo mutawuni tubabinjire nkanga kajyango abantu banje tumukaba binga mutawuni mutyo mugende murebe butari ubwo burumwe imyanya yes imyanya iri kurenga 15 mbuza bitehimbwa na za electronics ngebyo tubetuye no mu kiosks zitu ibitehimbwa tuwakuzo mu duka hariho n'amaduka gabigatara mu bantu manye amaduka gabantu yes habe hariho amaduka gabigatara mu bantu habe hariho za kids hat kandi zijire no kwijwe ezibestar mu bantu you see ekurakurana obumwe n'umwe hatwine na kids zezimwe eyo kushanga barya level 1 2 nkayigura hatine kibakushuburira ho n'amaju omuntu akombeka hariyaho garya umwarara naho katamusende hati barga hariya umuru kubasa nabasa kuzayigo na nece kintu niyenda ngo abantu baceje hati nko muri Kampala nushangana bashura hansi nayiguru nakayibona harati hati Andrews hariya katari omukiyanja hariya katari katwira abantu batarmu rwe bukona eje yo kureba etwiraho abantu enyuma emidarere mumbushi hariho akatare ka Rugazi hariya wano shumuru kuzakatete katwiraho emidara erimbushi akatare ka Kakoba meya nimishuburo ki eine kwaneza umbutaro bwo muno tugambira twaburaburoho n'ubwinji nimishuburo cyo kuzayo mbwene bona babinjirwa harukuto bona bine umushuburo gwawe ugobe no ushubura gukirwa no gufitinga n'ituru kugambira kandi ukora abo uryo wa hardware adosha kuzomuduka nuja kuzomuduka hardware zo zine cweka cyaze zo kumanguza yoko nuja kuzomuduka turiyo nuturgo muri yeki mutwija kuzomu kintu cha because
ntujya kuzo mu kintu cha zoning kumanya ngo hardware wanonda hardware noza. Actually that is my question. Yes, wanonda hardware ukire kwanoza. Wanonda ebyo kubije ukire kwanoza. Ndebera abagaraje bayeshko wiyo to Baghdad. Baghdad okuyona hakubwisha kubakora atari naho ukababinga. Icyo plan inzirwa ninga betwireyo. Kashoko katweta kakire yubu bakimanyi bamayire ngo mu rugwaya katwetwiriro. Sesha yone na unumbia mwazo mbaye bariyoko babe bakiriyo mpora ahubwo ko gwayosha gurete mpoza ijo twa meeting president hato mwembe mpurira bamwe bagira maya this is not a presidential directive president yahabura naba yaragira twa meeting on state house Entebbe yangira tukakebeze ikinkwenda mu stomwe mukore fiscal development plan zibiri mukore ya mbarara enkuru Ejiniyeje bakweta CDB ejeje Nyamitanga Kakoba hamwe na Kamukuzi ahampa ahubwo ko mwe muzakuta mwe nguto muzakuplaninga mukombe kazakanye nabiri muzakuplaninga mwebyo ebyo mpa ebyo nibyo muri planingira rero kuri yandi nyakayosho baharwe kachika ahakine yo farming ari yabarisa ari yabahinji abona bomba planingira ibyabo bakorere ebirabe no bafittinga ukubiri so umuntu yakuragira atyo kandi mu creating order ecyo nacyo kigambo mu creating order obuteka obwetawuni etawuni boneri so ecyo kituru kukora ni kisasa abantu and it's bad by the way ni kisasa abantu I can't say ngu kati chikore tukire kuchikora kati ni kisasa abantu konga nimba humuriza nyo nimba jangu ubutumuhera bwensi ntwisha kubaze wempinduka eri expensive empinduka nukweri eri expensive abamwene bakosa kandi abamwene baganyirwamo echa kandi mukimanye ngu initwe no buturete beturya ahwaho tubintu tegana sabari yabe mushoro batwire batunyigire nabwenu abe mushoro zakabashobera kare bakashoberwa ambwenu kacebeza katwita ajajaja mbwe hate nabo abona boreka bayigirweho kureka hate kindi kwenda n'ikindi kimwe ngo ecyo kiriyo ngikorwa okimanye ngo amateka gariyo kandi kabagambira umbururu nkaraba hariya nabuganaho umuntu yanje atobi atonobe hanota etawune ya bakandi basindike bishani bya rukambo mu nguto bine politics iroko ababa babagire ku Baghdad nabaja twitu banamwe mugambe bice biragiro biriyo ntebiragiro kuberzo mu nkora abantu bingi baryara hari ebiragiro biriyo na hati tukabikireho waretwa rebire akana kaki waretwa rebire because this is a letter ehandikirwe permanent secretary nagira ngo remove all campaign posters displayed in the local governments clean marketplaces after every day and every evening for daily markets enhance law enforcement by ensuring maintenance of law and order ejudge number 3 enforce laws policies and guidelines as stipulated ebyo beragira kashatu policies ebyo urukureba provide public education awareness programs for the communities nkice kindi yo nikora right now ndikubaja ntiwe ko nambwene ni nsima abantu banje bo mukikona hariya omukikona bo mbweshikana hare neta bayihireho betiro ko murubaju mbwene tukore kimbarize ntoro na kaisere kemerwa clean trading spaces trading spaces nicho waninjira bamwe babiri kuzo nko muzakedi hata kedi no shashurire dukango na shop number 22 nimushire kwa no korera business yawe umunda so kor kubita heru aho noba wa trespassinga hata discipline ija emanya display ngira kwawa painting buildings nambwe hati mwabinde ebizimbe hati mukabe mwatandikira ku painting pave footages frontages umishogenje kutaho pavers ebine biragira mani provide security lights and dustbins burduke kire ko ine dustbin inebyo byona streamline public transport operations hata hano tax park za taxes zona zichegwanza mu tax park hata barya independence park amanyaba echo nacho kiriyo nkitaha harumuna boda muri yebi develop and implement trade order strategies for each local government trade order implement trade order bazo maduka
muryo mu kiosks muryo mu containers nangwa bamwe noreba kandi bata container yako abagumane yakakireza mbishika tugire ekargaho iwe yawe ne kora hoki wareba bayirukanzia embwa yirukanziwe kirago kandi we yekoriro mu gutara bitu muri yo n'umutuye kwasa tumwaza kubitwara kuyesiko kundebere numbocereza ahimbutira arimo ahimbutire kwaraho emyaka nkeberesha tutwatanika ku relaxinga tumugwija kuyawa kubwito bwe nyine mukabana mwakoresa eki niyenda kukigamba right now tuturukwijja okuriza abantu emirundi ebiri kandi niyenda garuka kurabura niyenda kurabura abantu niyenda kurabura abantu ekyo kubanza cyabyo mutagira ngo barabiremu ngo nebya kanso nuko bitwiri ukagarukayo reba nyo mwazi yo bikona bakaza bashenya hantu ko baza kushenya umusigazi we yagenda arete bitafari bya 99 bahikana bamukwata yes bamto mucho nekonka tsiro hot handa no ece kintu tukirukwijja kwayo nyona ni nkishaba korabe wargireho don't come back okukoresha be because it is going to be cost on you bija kukoma kandi uja kushashura penalties ahubwo kuberagira no kubiri yano Uganda endebere abamwe mwatandika gukora za deep sprays zindi again nibaza kubitwara you are going to make losses ninchimanya turiyo ntuzo mu Easter paske riyo netaha nuja kubareba atandika kwara okora byare babitwara nango haroka favor boko n'ekiro kikuru favor tero aha there is no favor kumuko bitwara mbeta his my question tindwija kwamanya yibiri kuzabwo kuba bakukwato ino mushango bakukwata bakukwata batomko bija kubitokwe ningira ndo n'abamwe batina no meya haroho ekinde cyonje no misheje kugira ngo no mwashira hagati yeta uno mukeyerera kandi kimukora kikaba kirunja kwa bamwe baya appreciate kankubuze cyate nango iwe wenka kankubuze iwe wenka charity urabira umutaboneje before obwe kibe kitakakozerwa hata na after warabira hagati yetown iwo wenka uko muntu no kireba mu kiriki ni ntambura ndikunago mukono kandi ntaho muduka nshemerirwe noreba ngo exercise eyine a positive effect nyewe habwanje nkanye there is some effect a positive one koreka aha kamba jangu hina musigire mu abobo mbarga higuro barahanga ninga taro kusigaramo kandi haba inosigire mu wamugamba nbaze bamuhya kandi hati nyona za kumanya kutigime what I mean nyowe exercise twire nebaho abumwe nobumwe because I have instructed my team this time ninyenda ngo exercise ebe free and fair bataka kwate cyaka chebezi bakaguruka cyari tabwo kwa n'umurungi bakaguruka oriya munywani wanje producer bakakwata prive bakakwata santani deroria undije bakamureka Dickson ngwaka inibondo it must be uniform ekitar mu wibondo tarmuki hatishi obonore bakore noreba zakanye nabiri torebere za container zakanye nabiri baziya neza bakansa kashkore no hurra ezakwa bagumana bajangu neza abameya tuzirigire kashkore no hurra zanka or wima hatu ware babona bayaho obeno kimwangu niwe cyawe kike kwankigira ki reba njijo kanye nabiri yego era jete kwetabi ejute umuntu mukuru twamurebanaka deba kansara nogo wargahogo aha ngwa riyo naboroga bariyo so now ekindi yo ninjeza ko amanyisa neco kugira ngo exercise tekire kuba discriminative kugira ngo gwe mwiyeho iriye mugurice ugwegerete twenda ngo tukwe etown tugenda ebonire kandi ebenungi aha bitu twena kanya sije nguzanga yo second round akwa stariya nguzanga kandi twahereze excuse nyomwazi yo tube tushtamye mu meeting executive bakutwereza report all those issues ezoriyo no gambezimwe tuzirusingire kandi twabaja ngo abantu nibagamba nkuri yayi nabagumire garikayo aho kandi twenda uburinganiza echa kandi exercise eri expensive mbweshi tukore tukoma mutakoma so taro kugira ngo nibaza kukoma bakiriyo mwiroko mugende nakuri ya mwatebekanisa akankiza kushakubi washanga owarwe bikona bamukwataho kandi owantare yaguma ryamhane nkiza kushakubi wawurangu ecweke kibakiyaho Buremba Road baguma barunyine banywana banje bakakuru bina amadayare ba nanko mwana kandi shoma na bishop suya tubina amadayara konkai have nothing to do
I have nothing to do ahabwo kubekiragiro tindi kwija kugira ngo umuntu munywani wanje wariya ni munywani wanje Apollo nabaguruka ni yawe charte ni yaho nanka echo 3 abantu mwe nitwe ntugenda mwe natkankubuze kombeka kanye nabiri ya kontina wana tokurengwe hakona ko nicyo cyazare bindi nanye kankubuze omuntu kuza kombeka akahika kweza kanye nabiri muri yabe yabembeza muri yo muraba mune motoka zanye nzirengu ibwa kumukikaho misho gafa muhinguraho numba mugiye numba muri yahani umuhigo gwe mubone mwijezesha umuhigo gwe gutakatahiri tubenti ninjabe nagira ati nimba ninye yiya konkato bucyata oraba ine kitekateko cyo kombeka no bukakubakananka mutura muri zireke ekide kigambire mbwene kido ukigambire tusimukire twena kandi kitaro kugira ngo hatimanya abamwe babene bagamba kacebeze nwe no we hino baye banda kukikwesa kajanje nyuma ho enyuma twaturiyo ntuza kwirumbururu bakitandikira kakoba hariya Bishop Stuart ninje kwabire ba TV yako bakiriza barunda kuriya bakiriza barunda mwene kwaye bariyo bakirizana barunda nateretse muna bajantu bishi akatukata katungirije niyo nagitire kawurangwe simwe kargahigo niyo nagitire imwe abwo kuba bakabarire bakababikuzire politiko mbwene bakabita politics ebitumira politics this time aka it is a country wide campaign ekirya nco kiriyo kizatunga mu ndebera abantunga mu meya naboro konkana yaboroga amanye ngo this is the time kabwohe ibanda kabare impurira radio star bariyo bashoma barwa mutwica oriyana bajatumuze mwanjari nabandi so kubaye bakitandika cakajanja noma kabire y'urguto kahanda kaba kace hatubagarika katugarike tushenye kacebeze kwara cyatu bamutera mabari mbwe kwaye bariyo nabajantu mwetware omuriyo mwenda kubiyaho mwatebekanise ibaraze nkece kina bandize nayanga mukore mubahereze 2 weeks murabye mwe bizindaro nambwe nate bizindaro biriyo mbagambire biriyo bizagaruka kurabamo kwetorora taun karaba bizindaro bya wiroko murabura abantu bajedi kubaye bakitandika kajanja chaza politics na stopping na jangu no way let us first see mbwe nati nchikija nikiyanga ryona buri kintu kinobuna kubwacho mbwe no bwire bushyikire ni manyagwa abire ho kushasha sore okuferwe bintu tinde rwongerera amaganyo waye korire mpata kagitwara rufurwishe zara ni manyagwa ro kushasha konke ntunguka eizire nukweri amateka go kutura omusite nukwegari hata meya itwe turizikuriya za kempungu manya za bijirankahi okwe hareho okutura kempungu omutawuni konka omwatu binga okwe niho twaza kugaruka tukombeka za kushanga bizimbe biti biroho already byembekere okwe naho nimwija kutushangayo kandi okabahereza majesi kibukirikare kugira ngo batagagaruka bakafesinga the same thing ekiragiro kihanga nkigirangu Uganda yo nawaza kombe kenshu okire kuba uyombekira plan konka kandi kukiri kwikomo city nanya warwi bari mucyaro yes na nuko wanyi nakayoko kabi nawaza ino shaba plan ogishaba district bakwa provingira plan nambe nicyo rebere arukwandikira na nanka nahandika arukwandikira all chief administrative officers bakao town clerks of cities town clerks of municipalities omuriyaba harumuna naba town councils bona nakatauna kanso nkakarugaga mbeni mbareba kachindo town kanso wi ka town board nkakanje ka chemamba yes uko murka kabura nakwatwachikwa waza korukikwa no wene plan ukombe kenju plan bakaja prove hati nano waho kempungo yori no gamba ukire kubana ukore ibintu ibi by the way ateke nacho kanchi bagambere nbajangu akatukafutero muri sho katweza ataka nakati kandi takizire cyoma ahubwo kubaka nakati yes akanakati hariye cyoma hate cyoma nikiza kwijo muri yebi bishi poroti yawe ekire 50 arigana akujene poroti ne poroti no kweri kwitagwa umusiti ukire ko ine poroti 50 arigana kandi 50 arigana niyo kushabe cyapa bakakikwireza niyo ukire kuba n'uyombekamo bakakwa plan so 25 arigana arishanju ni itana zinga those ezo tuzurkwikiriza no turukugira tuti amateka menje amakakari gakiriyo mparire nagira ngo akanakati kunkari yoki hari yecho hati ngita bari yo kwihinana ahiba kuza kombeke kishayi
tukabona yo bwa plot bwitu bwingana koko kubugamba nangwa twabombekere no kubombeka twehagekere hwaho ukorebe oryoko by the way na chai nacho mdebera abantu batakagira excitement erengire nyonka zo muri kiko tukamitinga president yacu tugambira yatwereza prime minister Robin Nabanja twagira urukiko nawe Kampala twagamba twinemu agencies nyingi nyingi local government finance what if planning and what bingi and attorney general mbwenu bagira ngo abantu batagira excitement ukateka 50 arigana ngo mbaza kuhereza miliyoni 10 bisha kwesa government value chief value arebe itakari yo kurukwingana babare sentence barakwendeseza maybe ababine hama famu gabo nibisha kuba compensating batireho n'amajuru mwabatireho enju nibisha kubara ukuru kwingana kandi nabwe ka karuma 25 ari 15 nibisha kugura nkente fili so ebyo nabyo mukiye kwani byete so taka obundi takagira that excitement konka ariyeche cha trade order akizire kemerwa abantu bareke kukitaginga aha individual kachebeze ino ndebero y'umushamu murekera tabanza twabaterera karuri n'ediyetere mwatuborozi ndebero umushija mukuru ayinishweke kamwateriro mworo wanyu mbwenarahi omworo wanyu mbwenarahi ona shi omworo wanyu yes mbweshina nabora ba footpot rabarukura na nabakabare ninyenda abayambe nabambare ninyenda abayambe na nabora bajinja ninyenda abayambe it is a national wide policy tine ko kubasa kugira ngo ekikachebeze naje kugitaha no ejeno mpango to kugitaha echa kandi washiyo nonda ujya nkachebeze wakaterwa babonka babira affected kasha bamaduka abatwire nibaboroga boto baranterire karunogera nangwa muna butaraterire nangwana naba barukuboroga bamwe kanaba kanibo bawabo ogoro kubagamba kanwe yabasiba nabo kabaye batakampiri ogendo bavuge pando motoka kanba to kashi bari yabacicwamba kambaba nanka abanja bakatenjeto rwejeru hamwe na nahandi boto baratire karuru konka ekiragiro kucyukutahamu amateka gatahamu ntugenda n'amateka so nyenda kubamanyisa ngwe kituciye mu politics manye town no wagisire nakachebezi tinye nisire wima tinye nisire for potro abantu bakaba bariyo nibeyiya konke kiragiro kizire hatya twena cyatwata Meya Robert Mugabe Kachebezi ahaborembo rwambarra Jetembarra City ahariyo ntagenda umisho ebyo kushenya obuju n'ebindi structures ziriyo myanya iba kugira gutera ha plan kandi turi ahantu tureba tutera mutoki embera we nagire bata nece twine kuba expectinga nece twine kuba tumanya kandi twabasa kunjira nkahi okugira ngo umuntu tutakagumizamo amaraga kwingana nko kugezere twaza kuzaho cyo mukahumuro tsakuro butuma bo bashobozi turahize nsagaruka hana meya twongere kuhatira no gutera muje toci mu kintu eki tureba hitwine ku bantu kwata utakarga ha program ekiri eyasisimuka bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3 is sponsored by Vaseline, Viat Esherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Banya-Uganda, mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Aha! Nzizo 07 twaika 7 stop.
Yes. Katuraba mhanguzi witu today. Yeah. Liataja tunulia. Thank you for watching. Hello. Wanji. Nogamba chisabo. Ije sebo. Amazina gawe. Amazina tumwinerevi. Tumwinerevi no manyo wa kuterera. Hapana. Nibanyetara Zach Banks MC the truck driver mbujiwe mpango kuruga live TV West. Nakushemererwa wishemwe. Akazana kuba kweta chamuka na center no kamanya. Ninkamanya kurungi munonga. No kamanya kurungi. Yego sebo. Garuka mo ngambira amazina gawe. Amazina tumwinerevi. Tumwinerevi hine message yiwareba. Najireba message negamba chi? Ngo nahangure mtwara 5 kurugumba TV West. Yeah! Kata kuraba dwenge. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Otaferwa mama nuko kusana mukwana agiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yabasukubana yiwa kandi cyitwe kikuka kandi zikaba kubana aribo mwana we nana isuka umusayibu yagira miso gukurikana asesha abukurika nk'umwana we yagira miso gukurikana kwa kina akora utakake bakandi zikomnyaro wanje mari kujanti activist nihita buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira miso kantandika kuri jimonoka isuka nizuka ngonoza kwa ni VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu ni VJ Rama the fantastic mafra story kwa ntuma kane mbera buri kimwe cyono kwa ukozere bati ekibi ubukora polisi no jino miso nukaga no njya kureka unotina munyana wanje ngamanti ekitunjwe cyoka akotone kwa no kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you. Goma activist in that emazaz guilty. Wabari mnonga iwe sebona nyabo buri mu kitini sace akiriya ha TV West wa program ya sisimuka kandi turi mu kashonshereke akomjenyi witu ahutwine meya worembo orwambarra omwame Robert Mugabe Kachebezi bitu ni kwishya utina ba Stanbic Bank ambatambuza mpaka shayishatu kandi bajangushika ahitaje ryabe kuri hihi otahemu ejemeze yorashange hihaho baniyo wahikiraho bozo kwa kwasa kusevinga nabo kandi obase kutambura nabo umurugendo orwaka sente reka abandi bareke kuzaho bakatunguka bakareba haro meisho yokagumaho nojabirira ukatandika kutwe kwasa genda na nendanga muntu yawe kandi ogambo rimi ororwo rugamba abo kuba nabaruhurira kandi bisha kubana bakwacira nababasa okutaha mutindo. Bueno, tuagaruka hanshongezi turiho ezo rembo orwambarra city aharimo kushenya obuju na nabi ebitarumbuteka kutereza nabakwita kutereza babarenyo nibetriye tuganiraho ndiyo ninyeto mu kiti cyanyu nimubuza oku embero kwerumu negenda meya ece kintu kukizire yiwoka hurrota. Of course no manya amakuru mabigagira itebya kanga gabana mabobwa yaho obwa yes of course abantu mabari affected abantu bingi yes bari affected abantu basasire akanabona abantu ni wenka wayeto mu kishane kecho nora abamwe beya mwakantu ko buntu konko kimanye ngo umuntu nuba umuntu chakwikaho ni kibi konka we have nothing to do ejene tunguka kweri intunguka kweri kwija notekwa kwemere umwabe nambuza atebyona umyaka yaba na 5 mukaga umuntu birakorira umkweyiya no jaba ataguzira mwaka paruta nawe hata nawe obe yamara hameza abiri iki kikabaho ninkoko kwanuza kampara motoke katunga accident no jemera hati ejina accident konka yentunguka eri kuza kurete birungi
ahabwo burungi bw'etown yitu konke tugekejeje namwe tuongera kujetegerere sese bwabo kuba hata changa n'umuzirano reba mbe n'umushubura heru abe mishoro manya babure ko badishashura sente zibakwemba tunga mbanimo wazitunga kandi amateka g'etown nigagera n'amateka kugira ngo n'ikishininga n'ebye mishoro n'iki hati iteka terunga rungi ngo ozo mwanya ugushikiro bino gwakorera kwererye duka nkeje taho mduka tamwe ibintu byawe ushashura mishoro ya government okora okuzo mu omwakedi nkareba bamwe batongana omwakedi mwataha kuja akedi zeze mwezi beze muna n'ubuduko bundi obuba creating kandi plan zeze baresero mukaso kwa proving akaza ize view na nahandi okota atire ho okukokera ho amaduka gando mu ndongo obeno shango mu nda yakedi harimo amaduka nka 20 nari kama 10 kandi akedi zese kutekateka ngo usikombekerwa plan zone so ate ebyo tibishire ku bana bikorwa mu muringo hata nawe obyarigire bitagaruka icya kandi umuntu abena yemerera uhura yagira ati mbe natitwe numwenda umuntu akoreki yes tu numwenda bagiga bonka tukwenda mbagiga bonka kandi turukwenda mu naboro bonka nitwende tawuni erkirin etawuni erkugendera amateka gari yankani mbagambira nkabajango turukubasa ijo tuchikora mbarra tinkubasa kuchikora mbarra abandi batakachikoze abandi babeni beyiya dero abanje babeni bakwatwa amaraka hati twena twasirweho obu twasirweho muyikirize manye n'eki yanga ryona kandi ukirye kiyanga ryona nitwe tuze aho tukire korra nkoko abandi barazeho dero tubugira amatawuni marungi munonga echa kandi necha abamwe babenu babuza cyane IT economy aba barakoranye ikiro abarakoranye ikiro n'umuzakoranye ikiro yabari ikiro ebinyekiro kanyona ndiye nintora abwo kwano zakushanga ko bwa mutabano wanje obwe noreba twaburondera ngo no zakushanga babenu bose yaza mucomo no yisya mucomo konka bamwe bishasha munana batandika futa hebisigiri mbona tejo neba yaba na IT economy munana gwihangwe ubu takubari bari ya za stamp bari kakoba road shamunana 10 bari ya nkoko nze torore mpunu ahwa kandi bakabe barya biciro tu hati kwera be ebyekiro batahushyahemu tahushyahemu shahemu ziciro akwa ekiro nkitandika shazinga shahemu and we need to know them ngambire kama office we need to know these people nabo bamanywe aharo wakisigire cyenko ko aharo wacyanguse aharo bamanywe naba tu kubara abene bamanywa kubara abe bazaho basiga habonire baheyere ako mwiyango haheyerire wakoreraho nyakiro ugarico sijeho hari nko kuwahashanga nari habonire kukira okuwahasiga wanu nde kirungi wahareka hakasisikana twashanga ukasasiro toka toka uryo murofu so ebyo nabyo turiyo tubireba oku abantu barabase kuguma habwo kuba omuntu yazombara yarara nanywa marwa na yenda kakuku yaganywa tine cyatira munda nafu ubwo nawe nayita ninga nabatu mwija mukagata hetsiragiro ubundi kigomere cyo cyo kigomere aha na nibindi so ajo nayo turiyo tureba okubarije gukora echa kandi charite necyo gambira abantu aba ngu tweyemwe kintu cyo kutekateka ngu kubiro kubinga abantu no kubeya omwanya no kubahabura ngo baze omwanya go bakire kwa bazamo no kimanya charite ngo akatara ka Central Market level 3 na 4 abantu bakatunga mu medara akahatira hari empty kwa haba empty bayanga kuzayo baza umuhanda kuri yetu antugamba so hata aba bantu nitwe abarigiraho hata nbateko hata nambuye level zone ndiyo ni nshuma zijwire ijo niyo report zijwire hata katayende bintu tubashanje yo noza yo nugura so hate cyo kutekateka ngo buwata munongo misho nabwo waguza deba nani no Rian producer no hu no homa camera person turyahewe yariyo najati mbe ni mpurani yenda kaba nani ndabo mishuga Central Market opposite na nankeje na Western Arcade abantu kwara emiceri obuhunga ebintu byona bakaza omurguto abemotoka bakapaki hino wakozere cyafwayo yabitanum parking byarenge duka yija yanda crossinga ngo enywane na Western Arcade which is wrong so ebintu byawe bito muduka kubera abeshagire mu sebo yoje twereze transfer uzahani
bishi nkashaba president akaru anakijoro ngamugira nti kandi nabwo we need to know these people hakana tawunikira katwataho ikirango twajya ngwe nimwe mwishe kare mwe handikise aka nkashaba president obutwereze ku meeting kandi yikereza ngo atwembekera na n'icyo kiragiye cyukuza kutandika bakanyeta Kampala permanent secretary Ben kumanya yanje atkachebeza akaye mwe ninye nabembe tabangura by the way no bagamba nkambi tabangura tokubasa kureta orwanjo murumba rahandi rutaka ahandi baryuko bari gukora tokubasa Kampala baryaha so mweno katshabere cyuze nanye kajya nti no kandi nicyo mwibembeza kire kwa nakora twena twaturyabo kwatwa twena twatera abana batera bona konka tokwishota nazambarra nienda kwa niyo nakora bungereza fast no abandi mbwenu twena hati twaza kuba bungereza nawe mbwenu PS yanganda yanje ati Kampala twaza no motoka Kampala wagireba ntanagireba sebo mbwenu hati ryeta ndebonire mbweshatu twakugenda ahandi twikirizana twamanya ngo ekiragiro cyatahama nijama TV nagambira abantu konka ine kiriyo tutandike kwetebeka no kurugama handi now echo kukirikweza gukorwa umuringo gwe twaika revejo hati tumanya ngo the next step no ku maintaining echi chikagumaho ndene biri bikija bakatushanga ya ine relevance y'inkwenda kureta umunshonge iki twasigarenda chikemwe by the way relevance y'inkwenda kureta neshonga yo kirininga ururembo kujango abargeho aha uruguto rebekeje ba street kid bo bari yabunkura abatirera ine nebukoti byabo bijunzire nakabuzire bo tabakwizira mu process ni yemwe nabo kubakiza byona byom enhance law enforcement by ensuring maintaining law and order kandi na no kuresotoringa abantu aba ba street kids hato butwargana babo turiyo tubakwata nangwa na hati babo tutwire tubakwata tubatwara kabara bamwe tubagaruma kagabo konka these people have challenges nambo ni mugume muzeyo abamwe bagira kandi bari yagatiye tawo nabone baje tubatwara okay nambo na hati abo nabo bari gambira abandi barayeteka teke abandi kiro njija kwa abarayeteka teke bakama bamaporoti nibo babiri baresire n'u Rwanda nebyo byije bakama bamaporoti uba kugira ngo unyoni nyana resire continent baswara wanje kitagata kibaya hariya wareba ninye stiro wanje ziryo maporoti gabantu mbwena ati poroti eyobeno yaho akasente yes beningamba na mukama wa dekevu abaine wi continent misha rubs yanje ati mbwena utsento tontobe turiyo ntumpuzya konkata naza kumbeka you see hata abantu batandikire kuzo mu yo kugira ki yo kumbeka mukama wa poroti 1 oshire ku developinga poroti yawe kanda plan ukajombeka urete plan zawe tuzaprovinge oyombeke poroti yawe poroti yo musite ekire ku developinga kitari yecho wota kujibasa ugereza bari kujibasa no basa kupatanika no basa kwikirizana charte ayombeke musharing kukire kitakubasika ogiguze ogura handi ubumugiga kubera remere cy'umwe government gitwara naguza tukwisha kutwara bintu agiguze rero bombeki ogwe nomu ecyakandi no garika kutebekanisa aba tax park mu kimanye ngo cyarwa cyashumoko ecyakandi the border stages should be gazetted Sadia na team yawe mukabe mwatandikire nimwe kwesettinga na nabantu banje kugira ngo stages zese tuzigazetinge abantu tingwenda tubabinge konka tumanye ngo stages ziryo musite eryaha aha hamwe na abwo kuba icyo cyatandikire so banywano banje abamwe babeni bagera aba bantu muri abahire notice aba bantu actually tuziri weeks ibiruzunga mabatwire batunga enforcement notices yawo kontina yawo yawo kiosk yawo amezi kutandikana na actually 2017 bakaba birabizemu byayemerera ngo nebya kanso twatamwe politics of course tinga kide nayinga tuja enyimaho last year bagarika barabyamu muyemu nangwana na towards last year end of it umwaka gurukwa bagarika barabyamu abantu batwire bakimanya so ngene cyamuheru banywano banje nabagera ngo ekiragiro kiri kwija nitubatine option ntutekwa gukora bwo kwa Uganda nekora ahansi y'ibiragiro ignorance of the law has no defense ekiragiro ubukitahiremu tuyikirize tumanye ngo kiragiro nkitekwa okutumbuteka kandi batababeha
ngo bariyo bakora akacweka kake ko musite site yona aheri mututekwa kwija kugitebekanisa site yona aheri mutekwa kwija kugitebekanisa katete mwetebekanise kare batakabashye uremba road barga aho munosi bariyo bashuma buremba road kugenda kimwe bishop siati aho aha za cyamugorani baharwa aharu kurebeka hamwe na nahandi mukimanye ngu etawuni netekwa kubanungi ekiragiro kizire nkaba nimbagambira ntekeragiro kiriyo hano ekiragiro kiriyo ninjyango mukirebire kandi nonga omurode Robert Mugabe Kacebezi ahabore mbarwita rwambarira twaza kwakira muzeyi Bisinsino nabazane party yetu katurerera aha ntubendeza mukufuruka je ntubendeza kugira mutuma murunjo mimetuma yanyu mukaretere ntungo keji yaba akizire kemerwa nogo mazima oguma program eyasisimuka Nehi